Assalamu alaikum. Loluge vaahakaage adu conjunctivitis red eye, pink eye, රහරුබහුන් කියන්නේ yellow බලි. වීමා මේ conjunctivitis කිහිනෙත්තේ ලොලන් affect කරණි. මීතිගේ කිත වත්ත රෝබොයිතේ. ලෝ බලි වාමී හුන්න කිහිනෙත්තේ එහෙම් මිහක මීති නුෆෙතුරේතෝ බලානි. මීතිගේ කොන් ගෙල්ලුමෙත්තේ කොන් අලාමතෙත්තේ මියන් ඔයි බේස් කුරුම කී කොන්චෙත්තේ මියා මෙදු වියකොද්දිනු මං හී කරණි. මා conjunctiva හර්මෙන්ගේ ලොලුගේ මි හුදුකොන් ඔන්න පාටගේ කවර් කොප්පේ ඔන්න membrane mi membrane hure harmenge low dry nuvam beenuve madadu kura membrane moidi mi fada membrane komme was bacteria ka hure nuvam was virus ka hure mi ti low raivegen infection waninama miya kiyani conjunctivitis ke bay wattaru e bahari bacterial conjunctivitis, viral conjunctivitis, toxic conjunctivitis, chemical conjunctivitis adi loluge lens la mi hunna giant papillary conjunctivitis was e bahari egota bacterial conjunctivitis wa mi hunna wa gotaki emihege lo wara raiwane lo videniye hiwane lolu maduwanane bay paharu hendunu teduwairu loluge defiya evvefe onnane udaguwan lo dilawan kudakon udaguwane egota viral conjunctivitis wa mi hunna lo raiwane lo videne lolu feng anane allergic conjunctivitis wa mi hunna lo kahane lo raiwane lolum bay par feng anane lo dulawane lolu gifiya bay par wara dulavegen anan adi lo wara ginai kahane lo karaniye wasiwane mi conjunctivitis wairu bacterial conjunctivitis adi viral conjunctivitis wa mi hunna wara fahiko feturene bay paru iskola da darina eddariya wairu munikalahuge hori adarina edi feture mundane ehin edarin gochan ana iru eneka edaringe maba faina ehin goti guna ehin mi hunna was wara fahiko feturene miti bacterial adi viral conjunctivitis miti ginei feturene allergic conjunctivitis ehenne kunne nu feturene bima miti gi kon gellumette kon alamatette conjunctivitis wa mi hunna lo raiwane loluge etikole videniye hiwane lo karane lo kahane lo raiwane lo videne bayaparu loluge eche obote hiwane adi loluge bayaparu maduwanane lo hifafe onnane bayaparu lo dulawane mi huriha echen huriha wattaraku oi conjunctivitis an epara kiyenuwane bacterial wa mi hunna wakiwane viral conjunctivitis ma hunna fengine yanane efadein mi allergic conjunctivitis wa mi hunna lo kahane ebai par lo dalawane conjunctivitis wa iru eti lo beliye kiyafe ehenna kunne mi hunna kannu feturene emihegge conjunctivitis mi ar bacterial nuwata mi viral conjunctivitis wa mi hunge loluge feng nuwata erenge madu kometaku ningi erena ai leve iru ehem mihen ase eta ai jassafe emihegge loluge ai la iru ekani miti fetureni vima conjunctivitis wa mi hona engavota dehavota bay paharu treatment dokobas egota miti hama vedane ekama kumma severe wani wiye ma bodu ko miti affect kuraniye komme ophthalmologist ekak dakka miya beenum base kuranje hene guri base kuruma ki konjette bacterial conjunctivitis veje emiya ka antibiotics un hamawane viral conjunctivitis veje bay par miti normally hamawane ekama kun nuwani wiye miya mild steroids digen nuwata lubricating drops digen miti hama kuran kerene mi chemical conjunctivitis ki konjette bay par mi swimming pool chlorinated swimming pool gere mi hunna lo raivegen conjunctivitis wange bahari bay paru loluge lens la mi hun erma hamaya nodove nuwata 8 hours avure aggadin ginai ningigen loluge mi lens bahattage hunne iru bay par lo raivegen conjunctivitis wambase bahari vima eya beenum wa treatment ki lubricating drops alafe komme was ophthalmologist ekak dakka eya beenum wa cornea ege lolu kali effect we foti wiye eya beenum wa treatment ekogge miti hamawange bahari
conjunctivitis වෙෆෝ මිහෙ එහෙම් මීහක මීති කිහිනෙත්තේ නුෆෙතුරේ තොබලානි එහෙන් ලෝබලි වී මිහෙ එමිහෙගේ ලෝ ගිනගෙන ලොලුගේ අයි ಹಾಕಾಗಿන් නුවානේ නීංගිගෙන් වස් අයි ලෙවේරු අයි දොන්නම් වානේ ಗಿನ ಪಾರು ಮೀ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಕುರಿಯರಂಗಳುವಾನೆ ಟವಲೆ ಯೂಸ್ ಕುರಾಯಿರು ನೀಂಗಿಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಕು ಬಹಟಾಯಿರು ಎಹೆಂ ಮಿಹೆಂ ಆಸ ಏತಿಗೆ ಐ ಜೆಹೇರು ಮಿಹಕವ್ವಸ್ ಮೀತಿ ಫೆತುರೇನೆ ಎಹೆಂ ವಿಮೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಕುರಾಯಿರು ಎಪ್ಪಹರ್ ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಏತಿ ಎಲ್ಲಾಲಿ ಹಮವಿ ಗಿನ ಐ ದೊಣ್ಣಂ ವಾಣೆ ಹಿಮ ಹೀಕುರನಿ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಆದೇತರೆ ಬುಣಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ಎಮ್ಮೆನ ವಿಯವೆಜೆಯೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ.